Hey, kodwa abageza usivumvumbu lapha lesithombe. Hawu mfowethu ngakawa umuntu emhlabeni ngabe impahla zami zasho naphi. Ngoba akuzona zonke ezashayo. Ngiyabonga le yantibane nje evela ngemuva lapha nayo khathide. Ngiyabonga uNkulunkulu ayiveze ya. Namabhlowazi ekhoxu necathulo eside ngathi uphaya. Ikhuluma nocingo, iyacela ntibane iyacela. Ileke hawu mina ethendeni phela ngene eqala ngafanga ngisho abantu ngathi gulukudu ngadonsa iplate angidlali kwathi kuyameza ngombhubho kuthiwa abantu abaphuma etendeni kubantu bengene ngohlelo bathi shapha abantu ngathi angiyindawo wathi uyamemeza umfana sengoze nginibize ngamagama ngithi abantu abasukume abantu befake ngohlelo asale zi-empty iy'tulo basukuma ade ngihleli nabo ngathi mina ngiyindawo mina ngimenyiwe la menye umcineka ake ngisuke mina la bale baze bathula baze babafaka abantu ngihlezi hawu sodlala abantu phathi bemicimbi phela besenza ihinga bese ngizosuka nepeti ngiliphethe ngishuthwe-ke mina hawu ngabe basizakala manje ozimdodla behlezi emfako wami angiboni na ukuthi uyidlile inyama naye beyithalazela nje ulamthuthu.